Orang pegahai tengku Jaban jinohana lehayu Aji pegah menyajian ke tengku Orang kolot awon han maju Tajaju anak bak tengku Jipegah tajak bah umu Hudib singahan menentu Masa depan suram kelabu Padahal menyatakan Lam kitab laju jinajah yang ke orang yang jabut bak tengku Yang nejamin akan bahagia Allah netanggung masa depan Dari lam dunia hingga ke trolam kubur Apalagi singa ontro waktu Israel nayub sangkal kalang Mungkin yang pegahnya hai tengku Urang tan iman lam kalbu Itikut geh siga sapu Hana yakin ke Tuhan satu Atau tujuan hai tengku Supaya Islam berkaru Getanya jina peadu Benale penuntut ilmu Beryakin-yakin rakalon Yang ke ilmu yang nabatungku Yang ke yang jad ke penentu Singah di yaumil masya Le orang pegahai tengku Jaban jinohana lehayu Jipegah menyajian ke tengku Urang kolon awon han maju Tajaju anak bak tengku Dipegah tajak bah umu Hudib singahan menentu Masa depan suram kelabu Padahal menyatakan Lam kitab laju jinajah Yang ke orang yang jaban bak tengku Yang nejamin akan bahagia Allah netanggung masa depan Dari lam dunia hingga ke trolam kubur Apalagi singa ontro waktu Israel nayub sangkal kalang Mungkin yang pegahnya hai tengku Urang tan iman lam kalbu Itikut geh siga sapu Hana yakin ke Tuhan satu Atau tujuan hai tengku Supaya Islam berkaru Getanya jina peadu Benale penuntut ilmu Le orang pegahai tengku Jaban jinohana lehayu Jipegah menyajian ke tengku Urang kolon awon han maju Tajaju anak bak tengku Jipegah tajak bah umu Hudib singahan menentu Masa depan suram kelabu Mungkin yang pegahnya hai tengku
Urang tan iman lam kalbu itikan geh siga sapu hana yakin ke Tuhan satu atau tujuan hai tengku supaya Islam berkaru getanya jin peadu benali penuntut ilmu.